Mau ngalindo bensira, ita mai halibur malu lihosi meio zidane, atu reza hamutuk, iha vigilia, festa bot, Santo Inácio de Loyola nian. Tina idane celebração ba festa Santo Fundador, ba Companhia de Jesus ne, iha nia sabor ketak ida. Tamba celebração tina inaciano nebe, foin italoke iha fulan rua liuba. Tina inaciano maktinan jubilar ida atu comemora. Tinan atus 5 Inácio de Loyola nia conversão. Tane ohin maka oportunidade da furak tebes. Momento ida significante iha percurso celebração tinan santo ne. Nebe mira atu foti proveito espiritual ba jesuita sirahoto e mundo, ba sira nia colaboradores sira, parceiros, doadores, beneficiários, no povo maramak tomak. Liu ba foi sa sira. Ara liu iha mundo ida nebe ho cruzamento oi ne. E a humanidade ida nebe canek no desorientado ne ohin lorong. Marcado ho pandemia, injustiça, violência, kiak, desigualdade. Ita hakarak foti proveito hosi Santo Inácio nia ensinamento, nia herança, no ricuso insira nebe halo nia uluk, nak filak hosi maksalak ida, converte sai santo ida. Tinan hanesang mos aban, ia misa Santo Inácio de Loyola nian, liturgia oferece ba ita, iha primeira leitura, lia fuan sira nebe ohin itarona ona iha livro Deuteronômio. Nai maroma convida ita ema atu escolha vida. Atu hili moris. Hili buat hotu be fo vida. Calori ba moris. No consequentemente rejeita ka la hili mate. No buat hotu nebe lori ba mate. Lori ba separação hosi maromak nebe maka moris ne rasik. Hili vida significa hili maromak. Hili vida significa hakiak atitude, hanoin, liafuan, hahalok, hodibuka atu defende vida, promove vida. No mais do que nunca, ohin lorong ita precisa los idane. E mundo idane be cultura matenian tu irhaunia pobre parecer tende atu prevale liu te fali. Mundo tomak liu ho pandemia oras ne hanesang hena metang idane be hamahan iha mate uman. A nossa casa comum está de luto. Leitura ita ohin rona ne fo hanoin ita konava ensinamento no herança bot ida. Nebe mai hosi Santo Inácio de Loyola. Discernimento. Discernimento la osa tu hili entre diak no at. Entre vida no mate. Discernimento ne atitude orante ida atu hili buat nebe foliu gloria ba maroma. Entre diak ho diak. Cada vez ia ita nia dalang sorong, cruzamento sira ia escolha lorong. Mas be Santo Inácio nia regra sira atu tulun ema hatene distingi a halok espírito diak nian, no halok espírito ad nian, ne buat ida precioso los ba igreja. Ohin lorong precisa liutan ita atu hatene, kadi ita nia consciência, hodihili buat nebe fo moris. Mundo oferece buat barak los nebe lasu ema.
despista tiha ita nia fuan. Halo ita hili buat nebe aparentemente for felicidade, for moris, mas belai. Foi sira barak moris no cresce e tempo violência naro. Nebe hamoso confusão e valores. Ema la distingue ona entre saída magdiak, saída maklai. Saída makalori ba moris, saída makalori ba mate. E pior liutan, buat nebe diak emahre nudar buat nebe ad fali, no vice-versa. E a tradição javanian ema dehan, olian Java dehan, em zaman etan, sing ora etan, ora waras. Nedeng ia tempo ema bulak nian, ida bela bulak ne, justru nia mak bulak fali. Nunesa ia kantor ida ema hotu halo corrupção. Corrupção ba osan, ba tempo, ba espaço. Ina ba ema ida bela halo corrupção ne, nia mak lalos fali. Nia mak ema beg, ema estranho, ema miring ida. E a tempo crise 2006 a minha em Timor né, labarik sira balelang mania loja. Pois lori sa samba uma inan aman sira lova fali. Labarik sira ne labarik ne matene, ni hatene moris. Foi ensaio barak moris e a tempo violência, tempo nebe valores sira desorientado roto. Doutrina hanoring ita katak ohone art. Contra a lei maromak nian. Mas be, oho yane, oho inaba, oho baraklos. Oho lahetan castigo. Oho hetan tan osan makiha. Ne ema hahudu vidas, antau oho ne. Afinal buat dia kidamos. Foi ensaio sira mak ema nebe, to ona ba idade ida atu escolha rasik e moris. Já que itania moris né, é uma série de escolhas. Hahu sidader, vai hira ita hader mai, to okalang ita continuamente tem que hili. Dader mai, hau tem que hili ona, hau atu tun ona husikama, bahalo hau ni atividade sira, ka hau atu lut ana fati ni hau ni kamalara. Hanesa nebe beik, loron toma. Ita continuamente tem que hili buat nebe fomoris, buat nebe valoroso, buat nebe lautuir maromak ni hakara. Toba buat nebe sério e moris. Foi ensaio sira balo buka atu hili dalang moris. Hili fihir ba role model oi oin. Balo hetan role model ni ya sira ni amang inang, balo ya professores, formadores sira. Balo ba fihir ba artista sira, deportista sira. Moris o de hakiak fali vida iha ema seluk ni vida. Iha mundo ida na kono ho confusão, desorientado. Susaratu distingue, ida nebe los mak bom pastor ni lian. Entre lian oi nebe bolu imi atu la otuir. I dalam barak to monu basala, monu badalang at, dalang mate niam. Santo Inácio fo hanoin ita, no hanoring ita atu hili maroma, hili buat nebe fo vida, hili Kristu iha mundo ohin lorong. Ne desafio ida ba Kristu nia fo insai sira ohin lorong. Ne, cuidado. Buat barak mosu mai furak no fácil. Halo ema admira ita no ita heta narambot. Mai be nia dara ita pamate, nia la folin. Mata moris neo na imba. Escolha sira nebe engana, bosok, nabila nia oin mai be moruk iha kotuk. Companheiro Jesus nia preferência universal sira, mosu mos ho puntu konaba haturu dalam bamaroma liuhosi exercícios espirituais no discernimento, no ida seluktan entre sira lima ne,
Hamaluk foi ensaio sira, atu cria futuro ira nabe na kono a esperança. Hawa noin leitura ohine ita rona ne, convida ita atu hare, preferência rua ne iha actu ida deit. Ne maka, hanorin discernimento, ba foi ensaio sira, atu sira bela hatene hili vida, hili Cristo iha mundo ohin lorong. Nune hau convida foi ensaio sira hotu. Atu hak basic amba jesuita sira, Kaba ema sedeit nebe sai mestre de discernimento. Atu aprende, treina an hasoro engano espiritu atnian, kadi ita nia consciência, hili maromak nia moris ia nia dalan sira. Pandemia nebe ohin lorong taka mundo tomak ne, entre buat oin. Ida makane, ida katagnia fruto hosi mundo no humanidade ida nabe hakarak tau sestia maroma cosita nia moris. Ita ema nia ciência, tecnologia, indústria, toba ponto ida nabe extraordinário los. Halo exploração oi explota no. Hobuat oi mai be hatudu mamos hela katak ita la kohi hili maromak. La kohi maromak ukun ita. Ita hakara controla futuro. No la con sentido religioso, la confiar iha maromak, la confiar iha Deus providevit. Foi ensaio sira simu convite atu hakia consciência kona vaidane. No aprende, no educa ita nia consciência moral, atu bele hili buat nebe diak, buat nebe realmente fomoris. Hili atu partilha, atu defende, atu promove vida. Maluk sira maski mundo ia nakukun bot ida nia larang ohin lorong. Mai be ema barak luta ba mundo ne nia mundo ida nebe melhor. Ema barak mos hili vida. Partilha, defende, promove vida ne. Ema sira ne mak halo, mak mantém hela mundo ne to ohin lorong. Sira ema maromak nian lolos. Foi ensaio sira la bele haluha katak. Iha mundo ida nebe hetanterus bot hanesang ohin lorong ne. Ne mak nai maromak convida hela down ita atu fosai atau dadasai buat nebe melhor hosi ita ididak nia. Energia positiva sira nebe atu loriba moris. Quanto mais bot dificuldade nebe ita soru, forte liutan. Maromak nia convite atu ita fo buat nebe melhor hosi ita nia ane. Labele rende badalam fasil sira. Mai ita hili Cristo iha mundo ohin lorong. Ita agradece maromak ba dom de Santo Inácio, ba nia conversão, ba nia ensinamento na herança sira ba igreja no ba mundo nia proveito to ohin lorong. Mai ita compromete ita nia atu hili vida. No fo ita ni melhor, atu partilha vida ne, defende vida ne, no promove vida ne be na maroma karai kona mai ita ne.